لا هرجع بين دم باش دم پیشکش کرنا بولتنا دم جمیر ششو اتجن وچا درگه افسنوری پیشابور سیمال کا دست بکم کوره بریا درگه افسنوری پیشابور سیمال کا بریار دکو دری بودما یک هفته ور داخستن لا گوری کوره بریا درگه افسنوری پیشابور سیمال کا را گهاندیا دریه افسنوری بودما یک هفته لپیشیا بگر پنابرن روشاوای کردستان و ور داخستن او جی وکره کارکش بو ریگری کنه لپیشیا بلاونا ویروس کرونا بریار بو ایرو سه شمه دریه هفسینوری پیشابور سه مالکال پیشیا وگرا پنابران وره بکرن قۆناغا دوێ دانوستاندنان نابەر ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریا و پارتیان یەکێتیان نیشتیمانیا کورد دەست پێکریا فێسەل یوسف ئەندامێ دەستەیە سەرۆکاتی ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریەش بۆی ئارکێ ڕاگەهاند بوو کو ئەوێ دێگەرە دوێدا چاوەنیا ڕێبەبرنە هەڤەش بۆ دەڤەرێ گوتوبێژ بکەن و دانوستاندن دەوێ دەربارەدا بەردەوامن حتاکو بگهێنە ڕێککەفتنەکە هەڤەش هەروها یوسف تەکەس کرد و ڕێککەفتنە لەشکری و بەگەرە لەشکری ڕۆژ لێ خودێگرێوێ بۆ گەرە دن گەرەکەدن یا دانوستاندنان بمینێ ژەبەر پشتی لە هەفتەی گەشتنە سیاسی لە سەر چاوەنیا ڕێبەبرنا دەڤەرە ڕێککەفتن وەرێکردن سێمین قوناغا دانوستاندنان لەسەر خالە لەشکری و بەگەرە لەشکری ڕۆژە بەریا نەهاجی سلێمان ئۆسۆ ئەندامێ دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریە گوتبوو و ئەمریکا و پەیەدا ئەرێکردنا دەستپێکی لەسەر بەگەرە لەشکری ڕۆژ بۆ ڕۆژاوای کوردستانی دانا ji bo ronahîxistineka bihter li ser dawîne pêşveçûnên danûstandinên Kurdî ji bo nêzik hûn ê zê xwe me cem birêz Mihemed İsmaîl endamê desteya serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê birêz Mihemed İsmaîl dembaş eger tê bihter ronahiyê bixê ser dawîn pêşveçûnên danûstandinan de gelo di qûnaxa duyê de ku dest pê kiriye xalên herî girîng çine ku hatine gotûbêjkirin مامۆستا محەممەد ئەگەر تێ دەنگێ مدبهیزێ مامۆستا محەممەد اسماعیل ئەگەر دەنگێ مدبهیزێ پرسام ئەوە ئەگەر ڕۆناهیە بخێ سەر داوین پێشڤەچوونە دانوستاندنên کوردی ji bo nêzîkbûnê ku weka hatiye ragihandin qûnaxa duê dest pêkiriya danûstandinan û biryar waye li ser çaweniya rêvebirinê gotûbêjî wernekirin dixwazim bêtir ronahiyê bixê ser vê çendê de xalên herî girîng di qûnaxa duya danûstandinan de çine ku hatine gotûbêjkirin مامۆستا محەممەد keremka سپاس سلااو ڕێژ هەمێ تەماشەوانە را و بینەرە و gelek spas ئەندام و کارمەندێن بەرنامجە هەرک ڕاستی قۆناغا دوێ دەست پێ بوو لەسەر پشتینێرینە سیاسی مە جێبەجێ کرد و ڕێکەفتن سەرچێ بوو ئەم دەرباسی قۆناغەکە دی گۆ تەنفیزاوێل سەر عەردێ نەخاسم مەسەلەی لێڤەگەرا گۆ پێتڤیە گۆری ڕێکەفتنا دهۆکێ گۆ بێ دامەزراندن نابێنە هەردوو ئالیا ئەو ڕێڤەبەری حتاکی دەرەجێ دەسەڵات بێ مەهامێوێ چ بن تعریفاوێ چ بێ سەروێ ئەساسی هەنێک خاڵ یێمایە هەفتوورە دەرباسکردن و ڕێکەفتن سەرچی بێ هەنێک خاڵجی هەیە حەوجێ بتر دانوستاندن و گەنگەشە حتا هەردوو ئالی نێرینێوا ببی یەک باشە مامۆستا محەممەد li gorî ku yek ji endamên şanda danûstandinan dî pêşbînî tê kirin kengî ew rêkeftinên ku tenha behs dike ew xalên ku hîna nakokî li ser manan ku pêwîstiya wan bi gotûbêjiya wê çi demekê bi dawî werin ji ber tevaya gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê çabereya
داوی هاتنە کونا قادوەیە دانوستاندنە مادا هەمە هەر ڕێکەفتن وایە یان ڕێکەفتن ژبەرگ و هەردوو عالی هەنێک نێریمە جیاواز هەنە هەنێک جێمە مووقعیمە جیاواز هەنە ممارەساتێمە و کارێمە هەنێک جیاوازی تێدایە دوێم هەردوو بگەن سەر تێگەهشتنەکە هەبەش سەر هەمی خالاش بۆ ئەم ڕێکەفتنە ها بەردەوامیاوی هەبن و نە هەما ڕێکەفتنەکە چەند ڕۆژە بە و جێبەجێ نەبە و ناکۆکی دەرکەون ئەم گەلێکی بزاف دەکەن جهد دەکەن نقاشەکە زۆر چێت بێت سەر هورگولیێ تەفاسیلێ گۆچاوە ئەو مەرجعی و چاوە مەهامێوێ و چاوە بە هەفتورە کارێکی بکەن حتاکی دەرەجێ بریار بێستاندر بچ شێوازی ئالیاتێ کار قەضایەک و ناکۆکی سەر هەنە و قەضایە خلافی نابێنە هەردوو تەرەفادا ئالیادا ذهنکی بتر ناقا سەر چێ بێ و تەفاهمات و تێگەهشتن چێ بێ سەرڤەیەکێ ئەم گەلکی مژولن vêgavê û me her du aliya jî pêwistî ema ku Encumena Sîmanî Kurdî em ceddîne û me pêwistî vê rêkeftinê heye em hewl didin heta radeyekî baş mifayê ji vê garantiya welatê girtu Amerîka rolekî wan giring heye got karibe vê rola hebilîzit vê firseta he miletê me re gem karibin gavekî babêjin dilrehetîkî têxin nav civata Kurdî. باشە مامۆستا محەممەد اسماعیل پرسە هەری سەرەکەت وردە ئەوە خاڵێن ناکۆکیên هانا بەرەوە دە بهترن و بهتر پێویستیان گوتوبیژیانجی خاڵێن و هونج هەم نێزیک بوون کیژا جواب بهترن و ئەمریکا حتا چرادەیەکێک گەرانتۆرەژ بە دانوستاندنانڕە ئەمریکا هەمی شێوازی خۆ دخویاکردن سەر ئاستێکی بلند وەزارەتدا دەربای ئەمریکا پشتەوان و ئاریکاری و دویفچوونێ گەل vê rêkeftinê û encamê dike rastî ê xalet hinek mesela qedayê navbêna me de hinkî nakokî hebûn xîlafatin hebûn mesailin hebûn ew mesailê he mesela askeriya neçare mesela تعلیمیە قەدایê mehamê karê wê merceiyê me çawa bi hevdûra biryara bistînin hinek qedaya hene hewcê bi tir nîqaşiye û bêjim nêzîkayî çêdibê me gavin yê baş avêdine ew hemî jî li ser ehtimal ser wê roya siyasiya got me hevdûra têgehiştin serkirî rêkeftina dihokê bingeheke baş heme her duya têgehiştin kiriye li ser esasê nû rêkeftina dihokê bingeheke ber ser wê esasî tenfîza wê emane aliyatê tenfîza wê danostandin dikin heta radeyekî em karin bêjin gavin baş hene. باشە مامۆستا محەممەد اسماعیل زەبن چمە سەر بەرەیە ئاشتی و ئازادیەک و بەریاد دەمەکە نەدوور هاتە ڕاگەهاندن پرسیارە مڵەتی کورد ئەوەش بەش چێ دەمان نەهادە هاتە ڕاگەهاندن هەفتەمێک و ئەنەکەسە و پەیادە و پارتیم سەر بە دانوستاندنان دەکەن ئەگەلۆ تو باندۆرێ لەسەر دروست ناکە و ئەگەر باندۆرژی دروست کردوێ بە ئەرێنی بیان نەرێنی نەمەنەها ئەلانکە ئەمە زووە هەشت هەیڤەمە دەست پێ کرد بوو ومە دانوستاندن و کمیتێمە بە هەفتوورە سەر نێرینە باش و سەر لیستا کار و سەر تەفاسیلێ ڤا مەسەلە لێ ئەو موضوعی کۆرۆنا هات تالیە هەیڤا هەزارێ هەنکی تاخیر کەتت بەر قۆڤێ قۆناغا دانوستاندنێدا بڕاستی ئەو گاڤەکە گرنگە بڕاستی ئەو دامەزراندنە بەرەیە ئاشتیە و ئازادیە ji ber got milefekî muhim li ser saha Sûrî giştî ser astê mesela Sûrî tevdaya got gaveke ceddî avêtî bingeheke rast hatiye avêtin ser hinek hêzên lazim e pêwistî heye got ev hêz tefahûmat gel hevdû bikin û têrkiliyê gel hev bikin nexasim mesela bere tê xuyakirin girêdaneke xurttir nabêne va her sê hêz Encumena Sîmanî Kurdî her wesa rexirawa a Sûrî Demokratî و شپێلا پێشەڕۆژە سووری و مەجلسە عەرەبی یا جەزیرە والفورات بە هەفتوورە پێکهاتێن کورد و عەرەب و سریان و کلدان و ئاشووری ئەبەیە پێنگاوەکە گرنگە سەر ئاستێ سووریا بەگشتی سەر ئاستێ کێشایە سووری ji ber vê yekê dengvedana wê gelkî geş bû belav bû fire bû bayexdanekê xurt ji hemî aliyê navdewletî û opozisyonê û hemî munezematê maniyê got bi şanê Sûrî teva jî gelkî dengvedanekî li gel wa çêkir eva hewê bandora wê îcabî bil ser hemî pêk hatên mantiqî ne bes ser tarafkî yan bandorayê pozîtîv bil ser danostandinê me û itîfaqa Kurdî wê pozîtîv bi
سەر هەمی پێکهاتێن دەڤەرێ سەر کووردا و سەر عەرەبا و سەر سریان و کلدانش بەرگۆ خەیارە پێکەوە ژیان ئەو ژانە هەم هەر کەسیە ئەو داخواستەکە هەر ئالیکیە دبێژێ پێکەوە عیش مشتەراک و پێکەوە ژیان مێژی جەممە وەکو تەفگەرا سیاسی کوردی وەکو ئەنجومەن نیشتیمانی کوردی خالەکە استراتیژیە گو مەسەلا پێکەوە ژیانێ و براتیا کورد و عەرەب و پێکهاتێندی دەڤەرێدا ئارامیکی ناپەدەچێکن مامۆستا خویایە ji tevaya aliyan ku Amerîka xwedan hejmûna Rojhilatê Çemê Feratê û ev bereya ku hatî ragihandin jî karê wê taybet e bi Rojhilatê Çemê Feratê dest pê kedin û ka bo Sûriye giştî ku hatî ragihandin. Di vir de cihê wê nakê wê çi bê ji stratejiyeta Amerîkî de cihê bereya aştî û azadî û di heman demê de wekku ragihandiye berê bêjê beşeke ji opozisyona Sûriye. Yani wê çawa kar bê hevsengiyê tewazunê di vir de bike gelo Amerîka wê rê bide ku cihê wê hebe de stratejiyeta wê dango di proja wê yan û de li Rojhilatê Çemê Feratê? ئەمریکان بناوێ وەزارەتا خارجیە گەلێکی پشتەوانیا خۆ و کەفخۆشییا خۆش وێ پێنگا بە هەرهانین دان زمان و خەریکن نزیک بە هەردڕۆژە مە ببینن ژی بۆ vê مەبەستێ ئەمریکا چه حالیە ناودەوڵەتی نەدژیڤێکیە بەروڤژی وێ یعنی ئەمریکا ژی و فەرەنسا ژی و هەمی ئالیێن هەگەر هەرێمی بن هەگەر ناودەوڵەتی بن هەگەر ئۆپۆزیسیۆنا سووری بش جەم هەمی ئالیا جهێ دەرڕەحەتیکیە جرێ گاڤەکەش دەبێژم گاڤەکە گرینگە لەسەر مەسارێ سووری گشتی gelek spas ji bo birêz Mihemed İsmaîl endamê desteya serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ku tê li gel min bûyî gelek spas. Derbiderên Serêkaniyê li bajarê Hesekê rastî bêrêzî û lêdanê ji aliyê asayîşa pêdevetên û asayîşa pêdeve jî bi wê çendê ranawastê bel ku ew dibistaniya ku derbider tê de ne dor pêç kiriye. Derbederên Serêkaniyê yên niha li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê belav bûne, çavereya hemû nexweşiyan dikirin, lê çavereya sifkatî û muameleya dûr ji reweştê ji asayîşa PYD nedikirin. Ku niha tevî derbederî û bicîhiştina mal û milkên xwe li Serêkaniyê, derbederên Serêkaniyê rastî muameleya bêreweşt ji aliyê asayîşa PYD vetên. Ji ber derbedereke Kurdê dengê xwe gihanda arkê û rastiya teamûla asayîşa PYD bo raya giştî eşkere kir, dest bi cih hate desteserkirin û heta niha jî di zindanê de ye. Şeva borî demijmêr dehê êvarî dewriyeke asayîşa PYD ku ji 15 çekdarên PYD pêk hatibûn girtine ser dibistana Ehmed Debak. Bo dema çend demijmêran di dibistanê deman. Suheyla xwişka berxwedan hatibû eşkencedan û ji bo nexweşxaneyê hatibû veguhestin. Li rêkefta 29 heyva heftan, asayîşa ser bi PYD ve êrişî dibistana Ehmed Şerîf Debak li taxa Kebabê ya bajarê Hesekê kirin. Hewdan bi darê zorê derbederan ji dibistanê derxin û derbederê ji ber ku nikarin kirya xaniyan dabîn bikin, nerazîbûna xwe nîşan dan û rijt bûn ku ew dernakevin heta ku cihekî vehewandinê ji wan re newê dabîn kirin. Li gorî ku Akademînasê Kurd Diktor Ferîd Seedûn ji arkê re daye zanîn, tevaya kampên ku PYD ji bo derbederan amade kirine û amade dike, jiyan wan de nabe û biçûktirîn pêdiviyên jiyanê têde peyda nabin. Asayîşa PYD şeva çarşemê rêkefta 29 heyva heftan 2020 piştî ku derbederan nerazîbûna xwe nîşan dan, destdirêjiyê li derbederan kirin û li wan dan û di encamê de zarokê bi navê Yusuf Qado bi 6 cihan lingê wî şikest û zarokeke xudan pêdewîstiyên taybet birîndar bû. Ti nexweşxaneyeke bajarê Hesekê razî nebû wan derman bike û ew ji bo nexweşxaneyeke taybet hatine veguhestin, niha jî Yusuf Qado çavereya neştergeriyê dike. Diriya arkê ve derbedera bi navê Berxwedana Arif hurguliyên bûyera nemrovî ya asayîşa PYD ku li rêkefta 29 heyva heftan derheqê derbederên Serêkaniyê encam dan, eşkere kir û arkê dengê wê gihande raya giştî. Piştî belavkirina çîrokê ji aliyê arkê ve asayîşa ser bi PYD ve roja yekşemê girtine ser dibistana Ehmed Şerîf Debak, derbedera bi navê Berxwedana Arif li gel her du xwişkên wê Sara û Suheyla Arif deste serkirin û xistine zindanê de û heta weke niha tizanyariyek li ser çarenivîsa Berxwedan û her du xwişkên wê û 12 derbederên din ku ew jî girtî nenîne. Berxwedan tekez kir ku asayîşa PYD turêzek ji dayîkên şehîdên xwe re nagire. Di şeva çarşemê de li dayîka şehîdekî xistin û şehîd bi xirabtirîn navpesend kirin ku ji şerman nayê gotin.
هر دوه دوشنمه جدرین تایبت جارکر راگهاندن که توای دربدرین سریکانیین کود دبستان احمد شریف د باگ دنش تجینه جالی هوالگریا پیده و هاتنه دور پیچ کرن ریناده که تو کسک نزیکی دبستانی ببه. برپرسیاره کی پیده هفدیتنه که دلگل کنالک کردی خوش برسوا پرسیارا درباری رودا و شوا چارشمه دزی. گوت بتنه جبر دابشکرن آنان شردروس بویه پشرد گوت نج ارکیوانه آلیکاریا دربدران بکن. گوتن آنج ارکیوانه آلیکاریا دربدران بکن گلک پرسیاران دروز دکه. گلو کی بو سدما دربدرین خلک سریکانیه جزیدین خواه. گلو چاوا نج ارکیوانه آلیکاریان پیشکشی دربدران بکن. گلو جبر چه پیشوازی لدربدرین عرب و ین ادلبه تین کرن و دربدرین سریکانیه تین آویتون و بیرزی لهم بروان تکرن. هاجي زبر خود مجمع شروع بكاري سياسي منا الحسكو داكو قلت بيجيك بهتر لسر روداوا شبا چارشمه بیستو نه هفته 2020 کو اسایش پیدا در حق در بدرنده انجام ده گفت نسروی دبستانه یا کوته ده نشتجینا ما مستمنال دمباش تا اگر جیرو که حسان به وکا کود راپورت آمده جهاتیو مال پرا اکیجی بلاف کریا آرک نیوز تچه وصفه که جوی تعامله جدر بدران رد که لگوری یاسایان دماکو کسک در بدر دبی دولات خدا در بدری باجاره که دید بی چما فیوی هنه و چه ارکجی لسر هنه دەستپێکێ دەڕێز و سلاب و براستیژی کێ ئەو راپۆرتا وەدا پێشکەشکردن و بەری نەهاژی کێ ون پڕ لەسەر ئاخوین ئەم بخۆ دێ خویاکردن هەستەکی مۆرالێکی گۆئێدی ئارک و کاربندی ئارک خەباتێکێ دەنگێ فەقیر و فقەرات خوازن بگهێنە هەمی کەسی هەمی دنیایێ و ئەس دەستپێکێ دە گەلک سپاسیاوەت کەمش بەر عالەمژی دریاوەرە بێ بریارێ هانا براستی حسەهان نسبتی امورنا مثلا تشتێک بۆ چێ بووی دبیر و باوەریێمەدا ئەو سیاسەتا پلانێت پەکێکە ئێگۆ ملەتێک کورد حتا دەربەدەرژی ببێت ناف ئاخا خۆدا دەبێت دوێدێ دەژیکێت ئاستەنگی ژێرە دەرکەوێن دا ژوێ دەرێژیکێ مهاجر ببێ و دەبژ خاکا خۆ وڵاتی خۆ بەردێ ئەمە نسبەتی پرساتە لە گۆر یاسای ناودەولەتی دوێ دەرێدا ئەمێ بێژن حتا وەکە vê gavê wextê got salatdarî li xwe meyzênê dibêje ez cîhetek salatdarim ez weke gotî li vê deverê hekim dikim dema em vêna bi vî şêweyî lê meyzênin başa ji bo kesek nebêje win çima bûyî rengî axivin em ê bêjin tu nel gor hemberê دولتا ترک بوی شرد شکستی لی گلو دواره سالاتداریه دا اف کسانا ایرو دبیستانا دا دوی داره جه گرتنا و اواج بر شهر بقریج ناو ترکا دا بازدایه دوی داره دا وکی ارک وکی امناب واجب و ارک نا وکی ماف اکی براستی اف سالاتداری یان جیل گور آسای دوی بیجی ابسر نکتم از فشلیم از عذر خوش ملت دخوازم و بارکه یان جی که دوی اوی واجبه گول سرپیه وی یعنی او مسئله اخلاقی به چه قانونی به باره وی ملتی رابه تمام وقتی گو حنجتا تا دبستان انو مکتبش تر لازمه جبوی خوندنه جبوی واتشتا تو مجبوری وکا صلاتداری وکا برپرسی صلاتداری حتی توا ایسانا بکی مال خدا بکی وزارت خدا بکی جهه اسایش خدا تو مجبوری بر وی کاری رابی دما گوت به اذکار نکاریم نه وی چاخی صلاتداریتا جخو صلاتداری کنا راسته و سخته دسته رژیم هاتیه و دسته کسیدی لسر ملت کرد لی بهتر زلال و دیار دکه انو صلاتداریتا صلاتداری کنا راسته چوتا جبوی بس بوجا و پرا و ثروت و سامانه ولات بخوی لیل ولات قرشکی جی که صرف نگه لگور قانون نتوی اف جرمکی قانونی تحقی ملتکی دا لسر دسته صلاتداریه که تکرن و نمونه و ایرو ام دبینن ده کردستان باشور دا به هزار پنامبرا به هزار زیدهی طاقتا و چیز جمع چیز عراقی چیز دوری دماد گنه باشور و باشور دوی ازما زور دا جواری اکونومی و عمبار کویا بغدای و شری چارچوه وی لیدی سجی که وقت بیجی کم زیده به ارک خواه بواجب خواه بکاری خود را بی چاوا اف کسانا آخا خواه جدور که نقل کی دور که بونا و اداره وقت او پرسا وقت بیجی والا ام نبر پرسیارن دبر فیده ایوه چاخی بر پرسیاریا ولی کی دریا
باشە هەرزێ گوتنە وی بەرپرسێ پەنابەرە سەر بە پێدە بە ئەزێوەی پرسیارەستەی کوما مستەمەە ئارەستەیتە بێژێ ئەم نەبەرپرسیارە یعنی گوتنە نەبەرپرسیار ئاس گەشتە چرا دەیەکێ ڕێبەریکە بڤیرەنگی و دەربدەرێ خوا و ئەو بخە بوو سەدەمە دەربدەریە واناکێ بێژواناکە ئەم نەبەرپرسیوەنە و پارن چارێکش خڕبین باشە ئەو دەربدەروێ بچ ڕەنگی ژیان بکەن ینی بەرێوا دنە چێ دەما کوێ گوت نێژوارە بێژن بەرێ دەربدەران وەکی گۆمە ئانی زمان پەکێکێ پیلانە خۆتێنێتە حۆلێ پیلان یا گۆ مخابن ملەت جێ فێم ناکێ ژوا پەنەمبەرات بێژێ دەبێ لە سینۆرخن باسن باشوور لە هێدیاوەیە ئۆروپا لە هێدیاوەیە لە تورکی ون دچن ون کوی دەرێدە دچن بەس کوردستانی چۆل بکن و ڤالا بکن ناونا ئەمێ دەvێ دەرێدە پرسەکە پر خۆش و زەلال دەما ئالدار خەلیل دەبێژێ دەبێ گەرەکە سوێسرا و ئەڵمانیا و فینلەندا استیفادێش تەجریبا مەی دەموکراتی و خۆشببوونە ڕۆژهێلات کە ئێبێتە سوێسرا ڕۆژهێلاتا ناوین دەvێ دەرێدە دەماک و ئەمvê ئاخافتەی بیرەنگی مەیزێنن باشە کا ئەو ئەرکوکا ئەو مافوکا و ئاسەکا ئەو سەڵاتداری لکی دەرێ دمێنێ ئەس دخوازم نمونونەکە بچووک تەماشەوانارە بێنەوە زمان دەماگوت سونامی لە تایلاندی چێبوو دوی وەختی دە سەفیرێ سوێد بەرگوت وەختی خۆدە نکاری بۆ علم بدێ وزارەتا دەروا مجبور عزرێ خۆش ملەتێ سوێدی خواست و استفا کرد ji ber kesê Swêdî duê avê de hatine xeniqandin çixa bûyer bûyereke xwedayî bû jî kê neb destê îsana bû sunamî rabû lê dîsa berpirsyarî wergirtin yanî avana de dêta xuyakirin dew lê ji ber got salatdarî dîsa jî ez dibêjim salatdariyeke ji boî li ser pişta serê milletê Kurd li ser serwet û samanê diziya milletê Kurd e çû derbê ew xidmetê nake û bi nemûna wê îro til Efrînê di meyzênê kesê got çabadene girêspî û serê kaniyê û kesê got deverê dî Tirkiye de jî lê di aynî wexta wextê got dêriya û Libya û êdî daxwaz dike û erebê xemir kirine xwedî erk di deverê Kurdî de ev saladariya PKK û PYD dêta xuyakirin saladariya çewtî xira گۆ نکارێ ینی مامۆستا مەنال ئەو ڕێخستنە ناودەوڵەتی یەن سەر بنەتەوەی نیەگرتی بەکو لە ڕۆژاوای کوردستانی هەنا یانیش بەرچە ئەو هاڵوێستەکە ناگرنە بەر هەڵوێستا خۆنادن دوێ دەربارەدا ئەو ژی بێدەنگن دەربارەی با بوێرێن و دەرحەقێ دەربدەرا دەتێنان ئەنجامدان بەجێکە کۆش برای خۆرە بێژم گەلک جارە ئەو ڕێخستنێت مافی ئینسانی یانجی کێ خاچا سۆر دبێ یان چ دەبێ ئەو خۆشی گرێدای سیاسەتێ دەولەتانە دوێ ئەم خۆ نەخاپێنە دوێ دەرێدا دوێ جهەکە هەبێ دوێ ڕێخستنەك هەبێ کۆمیتەک هەبێ گۆکار بێت ئۆروپادا کاربێ وا ڕێخستنە ئەم بێژن وا بدێ پێش وارە بەلگا بدێتە پێش بس مخابنمانە فەقیر و فوقەرێک کوردا بتەنێ بێخودی و بێخۆدانمانە ئیرۆت کۆلانادا کەسێک پیشتاوانە گرێیانی مخابن دەوێ دەرێدا کەسێک ئەرکێ خۆ نارابێ لەوێ دەرێ پارچەک ji گونهکاریە ji ئالێ دڤردا ئەمکارن بێ ئارێ ئەخلاقیت کەوێ سوپراتەفگەرا سیاسی کوردیدا ji ber gerek evê qebûl nekevî tiştya gerek ber milletê xwekê gerek li dijî vê salatdariye derkevê gerek ji millet re bidê zelalkirin îro em weke hêzne siyasîna lê em dengê xwe dikin em vê salatdariye şermezar dikin yanî ka ew mafê îsana gol qamişlone yan dêrkê yan jîkê li deverê diye qeynabînin got ev îsanê goj girêspî û serê kaniyê hatine lê ew bi xwe jî dikevine perjewendî de û kesê got ware kar dikin wekî nemûne ez bi xwe pir informasyon destêm de heye hinek ji wa ew ê got navê îsanî li xwe dimezênin bi salatdariyê ve girêdane û boçeyê xweş salatdariyê werdigirin ji ber vê jî raporta nadina yan çi ên bê yan jîkê çi rêxirayê mafê îsana bin باشە مامۆستا مەنال li گۆری دووچوونە ئارکی حتاوەکە نەها بهتری 12 کەسان ji wê dibistانە ئەحمەد شەریف دەباغ و لە تاقا کەبابێ یا باژاری حەسەکەیە ژالی ئاسایشە بە پەیەدە بە هاتنە دەستە سەرکردن و دنابوان دەژی ئەو کە چاکۆردیا بنابێ بەرخوادان عارف و دەنگێخوا ڕاستیا چیرۆکێ بۆ ڕایە گشتی زارار کردرەیە ئارکێ بە نەها دەستە سەرکردینە دوو خوشکێوێژی سوهەیلە و سارە پێویستە چوەرێکردن هەتاکو و بکاربن چارەنویسە با بدنە خویاکردن دەربدەرن و هاتنە گرتن لەسەر نەت شتێکی بتەنێک و نەڕازیبوونە خۆ نیشاندانە ئەو نادەرکەبن ژە دبستانی هەتاکو و جەهاکی بە حەوانە ژوارۆرێ دابینکردن بەشکەرت بەژێ ئەم نکارن کریا خانیا بدن خانیەک و کریاین هەر باژاری حەسەکە وەکو ئەوت بێژێ 150,000 لێرەیە سووریا نەها چ تێخواستن هەتاکو و چارەنویسە هاوارێ خویاکردن کارێک ژ بێ وارێکردن و ژە زیندانێ دەرخینی
دیسەژی کێ ئەزێ ئێنمە زمان هەکەرنە ئارتبانە بەهوەرکە ئەف کەسانە کەسجی واحد نەدحسها ji ber hinek qenalê ragihandinê hene ew ê got navekî mezin û li xwe dimeyzênin ewa xweşîkê mixabin êdî tê xuyakin rob roj rastiya wa ji ber li ser ve biyêrê harin nasekinin bêhtir razîbûna îdarê dixwazin saladariyê dixwazin lê careke dîtir kê edvê derê de mecbûr bê spasiya ar dikim got ev wacibê exlaqî insanî ew ê girte ser piyê xwe û ev ê ev cerîma got di heqê îsana de îro tê de kirin pêşkere û zelal kir çawa zarokek li dû diya xwe bavê xwe derkeve û esayişê peyê dê bi trimbêlê bidine ser ew bi xwe jî kên ha hastûyê wî laşê wî hatiye şikandin di vê derê de careke dîtir kê saladariya ya nerastî çewtî dema dibêje ez ne berpirsiyar 150,000 kiriya xîniya heker ew îdarek exlaqî û qanûnî û insanî ji bo berjewendiyê insanê Kurd ve wekam anî ziman ji erkê wê mecbûr e wa îsana îro bênê li kî derê bi cihkê divê wa bi cih bike ji ber ev e dewlet bûn ev e saladdarî ne mesela te kursî zamt kiriye û tu xelkê binçav bike حتا bi kesê got îro girî û gazinê xwe dikin jî kê saladarî wa binçav û bindest dike zilm û zor dehgehayê qûnaxekê ez diriya were dengê xwe digihên me milletê Kurd ez diriya were dibêjim tevgera siyasî Kurdî beşek jê jî kê şerîkê vê gunehkariyê dengê xwe bikin ez dengê xwe digihên me nivîskar ew kesê serbixwe yasayê got ev îro dwarê yasa de kar dikin heger win îro dengê xwe nekin ê dîrok neletê li vî guyerê reş li vê dîroka reş bêne em hemî berpirsyarin em hemî gunehkarin divê em hemî bi vî wacibî rabin û careke dîtir ke rêz û silav ji bo wek win vî erkî didine ser bilê xwe û va meselên ne exlaqî heqê milletê Kurd zelal û diyar dikin gelek spas ji bo şirovekarê siyasî Menal Heskok û marabûyî gelek spas guhartina nirxê dolarê Amerîkî li hember leyreya Sûrî li Rojavayê Kurdistanê berdewam û dibê sedema xirabûna rewşa aborîya welatiyên Rojavayê Kurdistanê îro li bazarên Rojavayê Kurdistanê nirxê yek dolarê Amerîkî li hember leyreya Sûrî bi 2165 leyreyan hate kirîn û bi 2108 leyreyan hate firotin û zêrê ku nirxê zêrê îyar 21 jî bi 121,000 leyreyê li bazaran tê firotin. Rêveberiya peyadê rêbazên xwendinên rejima Sûriyê li deverên bin kontrola xwe de qedexe kir. Ew jî piştî ku rejima Esed rêbazên peyade qebûl nekirin got ku xizmeta PKK dike. Rewşên xwendekarên Rojavayê Kurdistanê berî bi cihekî nediyar de diçe. Rêveberiya peyadê rêbaza xwendinê yan rejima Sûrî li deverên dibin kontrola xwe de qedexe kir. Şevan İbrahim di gotarekê de behsa xwendin û xwendekarên Rojavayê Kurdistanê dike û dibêje ku piştî çend danûstandina di navbera peyadê û rejima Sûrî de û qebûlnekirina rejimê ji rêbaza peyadê re bi hiceta ku rêbaza peyadê rêbazeke îdeolojî ye dikeve xizmeta fikr û ramanên PKK. Ji aliyê xwe ve peyadê biryara qedexekirina rêbaza rejimê li deverên dibin kontrola wan de da ji bilî bajarê Dêra Zorê û çargoşeya Ewlehî û taxeteyî ku bêhtirîn işteciyên xwe ere bin. Her wiha di gotarê de hat ku li dibistanên rejimê de li her odakê 6 ta 7 xwendekarî têde dixwînin û li dibistanê peyadê 20 ta 25 xwendekaran li her odakê de hene. Ji ber ku rêbaza peyadê tu îhtirafa navdewletî pê nehatiye kirin. Bûye sedema ku xwendekarên Kurd berê xwe didine deverên dibin kontrola rejimê de. Her wiha nebûna mamosteyên pisporî ku peyadê nikaribû baweriya welatiyan bi rêbaza xwe bikira. Niha çavê welatên li danûstandinê her du aliyên Kurdî ne ta ku çareseriyekê ji kêşeya xwendekar re bibînin. Têzanîn xwendekarên ku rêbaza peyadê xwendine nikarin li derveyê herêmê xwendina xwe berdewam bikin. Şevan İbrahim di gotara xwe de balkişanda ser wê yekê dibe peyadê bizane tevî mûçeyên xwe ji mûçeyên rejimê bilindtir e ji ber çi xudanê sertefîkên zanîngehan penaber û derbider bûne û neyên deverê dibin kontrola peyadê de ta ku xizmeta welatê xwe bikin. Zarokek 14 salî dema ku hewl dida be qaçaxî derbasî Tirkiye bêj aliyê cendirmeyên Tirkiye ve hate kuştin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê ragihan dema ku zarokê bi navê Xelîl Nihad Şêxo
یە تەمەەن 14 ساڵی و بخۆ خەڵکی عفرینێ لەگەڵ هەژمارە کەس هەوڵدان بە قاچاغی دەرباسی خاکە تورکیە بن ژێ عالیە جەنەرمەین تورکیە بە هاتە گولەبارانکردن و دەنجامەیدا زارۆکێ بناوێ خەلیل یەکسەر هاتە کوشتن. جامە گولەیەکە بێ سەر و بەردا پەنابەرێکی کورد لە لوبنانە ژیانە خۆش دەستدا بێک و کوشەر وەرێناسکردن ژێدەرێن تایبەت جارکێرە دانەزانین و پەنابەرێ بنابێ عەمار حەسەن شەمۆک و خەڵکی بەژارۆکێ تەلعەرانیە سەر بە حالە بێبەیە دانجامە گولەیەکە بێ سەر و بەردا ژیانە خۆش دەستدا لە گۆری کوهاتیە ڕاگەهاندن حتا نەها کوشەر نەهاتیە ناسکردن و لێ کۆلین بەردەوامە. دوو خوێندەکارên کورد ji Efrîna Rojavayê Kurdistanê li ser asta parêzgehên ku lê nêştecîne li welatê Îmarat û Siûdiye pilên yekem bi destxwe xistin. Xwendekara binavê Rojda Xelîl li ser asta parêzgeha Ceddaya Siûdiyê di xwendina xwe de bawernameya Bakalorya beşê zanistî de 9.4 destxwe veanî. Ji derên xwecihî tekezkirin ku ڕۆژدا هەردەم دەخواندنە خۆدا ژەدەهێن سەرکەفتی دەردەکەت و گەلک خەلات و باوەرنامەیان ڕێزگرتنی وەرگرتنە. ژالی خۆڤەژی ئاریا سوبحی لەسەر ئاستا ئیمارات دە پلێن یەکەمیندا جهێ خواگرت و 9.3 دە هەمان باوەرنامەیە بەکەلۆریادا کۆمکردن. سەرکەفتی دەرکەت خوێندەکار ڕۆژدا ژێگوندێ ساتیایە جندرێسی هەروەها ئاریان ببورن ژێگوندێ باسووتێ شێراوایە ژێبلی وان ڕووپەلا باژاری عفرینێژی ناوێ 86 خوێندەکاران ژێ عفرینێ لەسەر ئاستا سووریەک و سەرکەفتی دەرکەت بوون تۆمار کرد و بەڵام کرد. ڕۆژنامەیە کوردستان بە هەژمارە خۆیان 637 بەشی عەرەبی و 178 بەشی کوردی دەرکات. ڕۆژنامەیە کوردستان بە هەژمارە خۆیان 637 بەشی عەرەبی و هەژمارە 178 بەشی کوردی بە میژار و بابەتên خۆی نو دەرکەتیە و گەیشتێ بەردەستێ خوێنەران و کۆپیەک جی گەیشتێ بەردەستێ ڕێبازی نووس. دروپەلا یەکەم یا ڕۆژنامەیەدا نامەیە سەرۆک مسعود بارزانی بە هەلکەفتا جەژنا قوربانی لەژێر سەرناوێ ئەسپاسیە خۆراگریە گەلێ کوردستان و هەلگریە وان ji ئاستەنگیان را di hemî qonaxan de dikim. Pîrozbahiya Serokê Enekesê û Sekreterê Pedekesê Suad Milla ji gelê Kurd re bi helkefta cejna qurbanê herwiha gotara wî di civîna damezrandina Eniya Aştî û Azadiyê de ku Enekesê beşeke jê serbarê gotara destpêkî ya rojnameyê Koronahiyê dêxe li ser Eniya Aştî û Azadiyê cê xwe digirin. Grupela duem de ji Rojnameya Kurdistan, kar, nûçe û çalakiyên Pedekesê û Enekesê çaremîn salvegera komkujiya teqîna Taxa Xerbî li Qamişlo vekirina kombenda Ekremil Mella ya Rewşenbîrê li Qamişlo çalakî û semînarên ofîsa rêxistina giştî ya Pedekesê li hejmarek deverên Rojavayê Kurdistanê hatine welafkirin. Di siyam Grupela Rojnameyê de Dr. Abdulhekîm Beşar cêgerê Serokê Îtîlafa Opozisyona Sûriyê tekez dike kar li ser derxistina grupên çekdar ji Efrîn, Serêkanî û Girêspî tê kirin. Lê Diwanên Ofîsa Niştîmanî ya Pedekesê derbarê rewşa penaberên li Kurdistana Sûriyê asê mayî û vekirina dergehê Sêmalka Pêşabîr li pêşiya wan û hevdîtina şanda Enekesê bi Kenîseya Siryaniyên Kasolîk li Hesekê cihê xwe digirin. Rewş û pêşhatiyên dawiyê li Rojavayê Kurdistan û Sûriyê bi giştî, rewşa Herêma Kurdistanê, rewşa kampên penaber û derbideran û çalakiyên Pedekesê li kampên Herêma Kurdistanê, rapor, şirove, nerîn û helbest, gotarên siyasî û civakî, babetên girêdayê civak û tendurustî di rûpelên din yên li rojnameyê de cihê xwe digirin. Di hejmarê 178 de beşê Kurdî ji Rojnameya Kurdistan ku ji 4 rûpelan pêk tê, di rûpela yekem de babeteke nivîskar Canxelek dibin sernavê divê hatina xelkê ji Firokxaneya Qamişlo were kontrol kirin û xelk bi hişyarî seredariyê li gel koronayê bikin hatiye belavkirin.
Di duem rûpel de gotareka nivîskar Cuma Ebdullah li jêr sernavê li Kurdistanê dolar erzan dibe. Lê nirxê kelûpelan wek xwe dimîne cihê xwe digire. Welatiyên Kurdistana Sûriyê hêjayî nanekî paqij û tendurustin. Babeteke nivîskar Emmar Ramadan e serbarê babeteke nivîskar Idrîs Hesso bi navê helwesta elektronî û helwesta rastaqîne di sêm rûpel de hatine belavkirin. Di rûpela çaran û dawiyê de ji Rojnameya Kurdistan ku ji çand û hunerê re hatiye dabeşkirin, têdevekirina korbenda Ekremilmilla ya rewşenbîrî serbarê babeteke nivîskar Şiyar Eliyanî bi navê Qamişlo cihê xwe girtiye. Rojnameya Kurdistan rojnameyeke siyasî, rewşenbîrî û civakî ye. Nîv mihane ji alî ragihandina navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye tê berhevkirin. ناجی زێبەرە خۆت مەجەمە نوچەگەهانێ ئارکەدارە عەبدۆش باژارێ حەسەکەی و بمڕێدا کۆم بزان بن ڕەوشە کەهرەبێ ئاڤەیە خزمەتگوزاریە نان بێچەرەنگیەدارە دەمباشە مێژە ڕەوشە کەهرەبێ دەست پێ بکەن کۆ وەکە و هاتبوو ڕاگەهاتن دەماعی دێدا جەژنێدا ژبەر و فشارێکە گەلک لەسەر کەهرەبێ هەبوو لەو ماقۆت دەبوو نها ڕەوشە کەهرەبێ چاوەیە بله سپاس جبوتا زنار براستی روشا کهربی دکارم بیجم یعنی گوه و دماهانه دی بلکی مهک دمه بلکی جبری چیتر بو yani tiştago yani karmendin elektrik bejin beri mesela ennu cihen leşkeri hebun elektrik serwan hebun elektrik şaddade cihen leşkeri hebun او جهن لشکری براستی او جی ام بکارج کرن تقنین چاوا گوجوان کم بکن جهه لشکری و بدن سر يعني طاغا بدن سر سفيلا دي ساجي يعني او برسجريك حل نبويه يعني برسجريكا يعني بكار بيجم 6 ساعات حيا 7 ساعات تاني الكتريك تي برسجريكا في الكتريك دي صاد بيجم ند وقتكي ولاتي يعني جير لازم ب الكتريك يعني نمونه وك مثلا ده الناصراي مثلا ساعات سسيه بشب سسيه صباحا حيا ششه صباحا هات ادوي دمد ولاتي يعني وتشي فدي جيب بينا ابيك جي دن مثلا قد وقت اشتراكي دي مثلا ساعات دويني روح حتى بينجي ايفاري دي دوي وقت دي ولاتي اشتراكا خود دي فدفرد الكتريكا فرمي حكومي تي ولاتي تفيدي جيناتي جاركي قد وقتكي دبي قو اشتراك تنبي حتى قو ولاتي جي فيدا بكي يعني بفيرنجي زنار روشا باشا روشا آبه و نان داره اگر بحث بکه گلو باش من تیده چه بویان نه دست بك سر روشا آبه خواسن بأخ براستي يعني دكارم بيجم بجاري بلعبونا آبه للسر تاغن باجاري حسكي جيهاشت 10 روجا به آفان شو هن جوان شوار آف کرین یا یعنی آوا بیرا شوار داگرتن پرسگریک گوری کارمند دزگاه آبید بیجن آوا گوش سری کانیتش محطا علوکتی براستی برنگه کی هندک تی يعني دبينن تشاوا يعني هاجر دروجاوي بمينه حتى او خزان بين داغرتن او خزاننا الغربي باجاري حسكينه او خزاننا علوكي وبين او خزان بين داغرتن بشتي جو بي داغرتن اجاوي بدن تاغكش تاغي باجاري حسكي بس جريك او خزان ودروجا اول سروان خزانه به حتى جوش علوكي حتى جو بي داغرتن يعني ام ببيجن هاجر هر تاغكي دروجا خزانه وي بيداغرتن هل بت وي هر تاغكي هر دهروجا وي دوراوي بي برسجريك او جو ابا جوجمرتي قلكي هندك زنا بلي باشا كيشيانا دارا اقطرنا هي بخسر ويدجي براستي يعني او كيشيانان يعني جالي خوشكبونانان نمايه يعني او نان سياحي ام ببيجن بهترين جبر خلقي سياحي تكون
بس دكان بيجم يعني الجور دخلي ولاتي الجور يعني معيشتها ولاتي براستي بهاي جو نرخي يعني كيسة كينان يورو بنسدية يعني الجور معيشتها ولاتي بهاي وكيدن دكان بيجم فرني سياحي بشغلن وكار ذكن فرنان سياحي وروجانا حرسبة ولاتي دكاري شخور بكر وأسمتني ليه اف برسكريكا بهابونه يعني مثلا هجر عائلاك جو سيربتا نان روجانا بكر 1500 ورقه تنيج نان تنير اف برسكريكا بهابونه هي مثلا عند زنا گەلک سپاس ji bo nûçegihanê me dara evdê ku tu ji bajarê Hesekê bi mirabûyê bê li temeşevan hêja viyayên gihiştine dawiya Apoltenê dawî de jî her şad û bextewar be.